ndiza nifuza gukora collab na Dairo n'abandi batandukanye urabona ko hari abandi baririmbyi bakomeye ba Dairo ba Ngoma n'abandi me Dairo aranyispira kwanza umuntu ntiyoba umukora aratari umuririmbyi umuntu aja muri korari agacika kuba umuririmbyi yuko umuntu wese witwa ko ari muri korari maraka bari umuririmbyi yuko sindabone korari yitirirwa ngo iyi ni korari yo kuvuga ubutumwa gusa so none aho yo gusenga gusa unakuvuga ngo ikorari egari kuririmba nimba iyo ndi mu bibazo ndemerewe naniwe zungurutswe n'ibihome by'umwanzi satani manura nsanga ukabana nanje nkumva mpumuritse mu mutima wanje. Shalom nshuti bavandimwe mwaramutse cyangwa mwiriwe vanye niyo muherereye nkuko mubibona ni wa mukunzi wanyu ni yacano yanyu mukunda cyane ya Kurema TV. Rero Kurema TV twababwiye ko tuzogenda tubagezaho ibintu bitandukanye abastare bo mu rwego rwose batandukanye kabisa. None imbere yanje kinabona umuntu nimba nabamubonye avuga bishire muri comment. Hanyuma uyu munsi twagendereye umustare urashobora kwibwira abantu bagukurikirana kabisa? Yes amazina yanje nyitwa Zebedeee Mirambi. Niyo mazina yanje ama Zebedeee Mirambi. Yes, Zebedeee Mirambi. Bigenze neza cyane kumva izina ryawe. Ndumva iryo zina rya Mirambi. Rinibukije ibintu byinshi. Zebedeee Mirambi. Zebedeee Mirambi ninde akora iki? Okay, Zebedeee Mirambi kintu cya mbere kwanza ndacyari umuselibateri. En plus ndumuyitidi. Voilà. Ha kindi basize? Nda kindi kabisa kindi ndumuririmbyi ndumukristo. Nibyo. Yes, nkuko mubibona rero uno ni muri niwo mutumire dufite tugiye kumuganiriza kubijanye na kariyere yiwe. Avuze ko ari umuririmbyi. Uvuze ko ari umuririmbyi? Yego. Ndirimba twumve. Shimwa mwami mwiza warakoze, shimwa mwami muri byose, shimwa mwami mwiza warakoze, shimwa mwami muri byose. Kuba kunzi ba Zebedeee ndagira ngo barayizi cyane. Niyo mpamvu natwe twaje kumuganiriza tumubaza intego yatumye ayimba ino ndirimbo ivuga ngo shimwa mwami. Byagenze gute kugira ngo ushime Imana muri uwo mwanya? Ino ndirimbo yitwa Inzira z'Imana niko nayise. Iyo ndirimbo yaje twicaye n'undi muntu tumaze kuba twicara hariho discussion kwa turimwo nyine byereka ibitangazo by'Imana ibintu bene byo tangije inzamwe icyo gihe aho imaze kunzamo ndayarejistra muri telefone ndetse uwo muntu twaturi kumwe akazanseka kuntu hanyuma nza kuyisora nuko kabisa nuko yaje. Ariko ndibaza ni indirimbo yerekana ukuntu Imana inzira z'Imana ukuntu ari nyinshi, ukuntu Imana ishobora guca mu nzira zinshi kugira ngo ibashe kugukiza wowe bugwaye wowe bukenye wowe uri umuselibateri ubuze umugeni. Yes, bibaho urashobora kubura abakobwa barashobora kuzura ariko kuvuga ngo inzira z'Imana inzira z'Imana ni nyinshi kurenza umusenyi, ni nyinshi kurenza inyenyeri zo kwijuru. Ngute wimvira ijambo umusenyi? Umusenyi kintu cinshi wabonye kiba kuri nose ya gatatu. Urugerageje neza kureba umusenyi ndibaza ko biri rwose umusenyi nta munyabwenge numwe uraparvena guharura umusenyi ngo avuge ngo umusenyi ngana gutya. Keretse hari abaparvenya kuguharura inyenyeri ariko naho ntibabeshura cyane, ariko uko biri rwose baraziharuye umusenyi ntibashobora kuguharura. Nukuvuga ngo rero umusenyi rero ni mwinshi abari mwinshi, ariko Imana inzira z'Imana zirangana no musenyi aho ziranayiruta kubera ni zinshi ishobora guca mu kugira ngo idutabare. Asante cyane. Iyo ndirimbo ndumva arayihaye titre nziza. Hanyuma Zebedeee uvuze ko uri umuririmbyi, watangiye kariyeri yawe kuririmba ryari? Natangiye kuyimvamo ko nshobora kuririmba hari kera hari kera kubera ko natangiye muri korari nyine turirimba kugeza n'ubu nyine, ariko ni kera ni nkoma 2012 ndibaza nicyo gihe natangiye nigeze kuba muri Musingi. Murabona mwese ko za korali za kera za Musingi tukaba turirimba icyo gihe sinaririmbaga nakubitaga ingoma bisanzwe, ariko nyuma nza kuba umuririmbyi
muri korari hama kugeza n'ubu nyine ndumuririmbyi ndakorera Imana. Zebedeee woba wibuka umuntu wakubwiye ati mbona uko ushoboye ko uririmba? Ya ndamwibuka kabisa, ndamwibuka. Uwo muntu si ngombwa ko umuvuga ariko reka tumushimire kubera ko yakubonanye mu impano mbere cyane. Imana imuhezagira, imaze imuheza umugisha kabisa. Ziye mbogamizi wahuye nazo uri muri studio? Mbo ikintu cya mbere kwanza iyo uri muri studio sorry ari ugishika izayigora man, biragora kubera kuko ikintu cya mbere kwanza uba no urahagera bwabwo bakwanza bwa mbere kuntu wibaza kuntu uza kuririmba, ndetse igihe utangiye kuririmba ukazutangira n'ubwoba kubera kuko nta hantu ntuwarumenyereye, ariko umuproducteur abari maso agahita akakubwira ati no ririmba bien gira gutya kugumuhinduranya amajwi maro naimba fo maro naenda hivi vraiment studio haiko ya kawaida kabisa. Iyo ndirimbo yawe yakunzwe n'abantu nabonye bayipostinga bagira gute, abaririmbyi benshi baguma bayisubiramo bayiririmba. Bimaze kukugeraho ko indirimbo yawe basi iri kumvikana kwisi hose, mvuge ko ariko yahageze, wumvise muri wo meze gute? Mbo ikintu cya mbere kwanza nashimye Imana kubera kuko sinari kwishima ngo nishire hejuru, kubera kuko ababikora bene ibyo nabapagane n'abaririmba indirimbo z'isi. Twebwe iyo indirimbo ivumye ikagera ku isi ukabona abantu ko barayiririmba uhita kwishimira Imana ko ufata Imana ndagushima kuko ubutumwa wampaye bwageze ku bantu. Urumva nashikije mission nari ngomba gushitsa kuri ikizina ryawe rishigwe hejuru. Nukuvuga ngo rero nta kindi nari ngomba gukora nko gushima Imana kuko ubwo butumwa bwageze ku bantu. Hama ni vile tu. Umaze gutegura indirimbo ukavuga ngo ngiye kuja muri kariyeri ya gospel, nzaririmba ariko cyane hari umuntu wumva ugendera so ukavuga ati ewana nshaka kuririmba nka nyanaka. Okay, mbo mu bisanzwe numvaga abaririmbyi benshi batandukanye ariko kenshi nemeraga Dairo n'ubunyenda mwemera friend. Navuga ati Dairo comment mbo en fait naribazaga nk'abantu babaye na Dairo Bujumbura, urumva ugwego nyine en fait Dairo aranyispira kuva kera kose kubiri kose. Navuga ati foke naje nshobora kugera ikirenge mu cya Dairo kuntahimba onction yiwe konto kenshi nakundaga kumva kuko ndetse arabigeze kubimbaza. Hari indi interview nigeze gukora kera ndavuga ati muririmbyi nyispira nkeneye kubona abase nashika byenda hagize ikiwe Imana ikafasha ikancira inzira dushobora no gukorana collabo ya mbere. So Dairo urumva ko wamwifuje kenshi umaze gusohora indirimbo warayimupartage ndabizi ko yayibonye, none kuva icyo gihe n'ubu nyine nturabonana na Dairo kuri stage? Mbo Dairo muri kuri stage muririmbe papa nakuvuga ngo musohora indirimbo nyine mwarabonanye kuri stage nawe? Mbo kuri stage ntabwo ndibaza ndagira umugisha wo kubana nawe kuri stage wo guhagarara nawe kuri stage, ariko twigeze guhura muri studio. Twahuriye muri studio vraiment ni ikintu cyanshimishije sana au plus profond de mon cœur. Naribaje ndafate wow finally turi kumwe na Dairo muri studio, wow bikaseba that is amazing for me kubera ko icyo gihe nyine twari muri studio yari collabo ndibaza mwarayibonye indirimbo ihuza abantu benshi yari ya Save Mlenge mwarayibonye. Hama icyanejeje niko yavuye kuri mikro amaze kuririmba naje ndaje wow zari nziza sana nikaje bien ça indoto za ibyo wifuza urumva wahise wumva nkaho bayi satisfait bukeye. Yes, kubera kuko buri gihe cyose ndinza nifuza gukora collab na Dairo n'abandi batandukanye. Urabona ko hari abandi baririmbyi bakomeye ba Dairo ba Ngoma n'abandi me Dairo aranyispira. Yes, hanyuma umaze gukora indirimbo zingahe? Mbo indirimbo maze gukora novuga ko ari nyinshi gusa hari zimwe zitarasohoka, hari izindi zasohotse ibintu bikaba nabi muri studio zigahita ko zipfira mu madiske dire me kameme maze gusohora indirimbo nyinshi ariko zinshi sindazishira kuri YouTube, ariko uko biri kose ndi mu nzira muge abantu bagiye kubona amakolabo nari nkiketse iminsi myinshi ariko kubu nyine ngiye kuririmba. Kiganiro mukwa ngo twe kubera ko turiko duhimba zino ndirimbo hari indirimbo bamwe bavuga ngo zirazarashaje, wewe ku giti cyawe indirimbo zashaje niziye kuri wewe? Mbo en fait ugize neza kumbaza icyo kibazo gusa kimwe cyo nzabona nkaho indirimbo ntabwo indirimbo izisaza gusa biravana n'injana ya ndirimbo ibirimo. Urabona? Okay, oui, okay, je peux comprendre ça kubera ko ubu nyine hari indirimbo twovuga ko zigezweho present worship. Urabona? Twe tubyita kuko zigezweho ariko zabayeho kuva kera.
yuko president worship ntije muri 2022 yabayeho kuva kera gusa usibye kuko hariho amakategori y'abaririmbyi hari abaririmba korari hari abaririmba president worship hari abaririmba gutya nuku rero ukuntu nje nshobora kuvuga ngo indirimbo ishaje aho indirimbo nshasha ça dépend ni na qualité wayikoze mu iyo ndirimbo gusa hari ushobora gukora indirimbo runaka bakafata iyi ni gikorari iyi urabona kuko ama ministeri bunyine dusigaye tuvuga kuko ari bo bari update kubera ko baririmba president worship urabona ko kera tuvuge muri twebwe kwanza oparava twaririmba gikorari cyane ariko bunyine turi mu ministeri aho turirimba president worship ni nkuko ningako nshobora kubisobanura umuririmbyi n'umukorari batandukaniye umuririmbyi n'umukorari guys iyo question ni matata hii matata ntabwo ari matata mbo umuririmbyi n'umukorari kwanza umuntu ntiyoba umukorari atari umuririmbyi umuntu aja muri korari agacika kuba umuririmbyi yuko umuntu wese witwa ko ari muri korari maraka bari umuririmbyi yuko sindabona korari yitirirwa ngo iyi ni korari yo kuvuga ubutumwa gusa so none aho yo gusenga gusa unukuvuga ngo ikorari egari kuririmba nimba ari egari kuririmba maraka barimwe bose n'abaririmbyi wicaye nk'umukorari canke nk'umuririmbyi njewe nicaye hano nk'umuririmbyi sinzi nimba indirimbo zawe aho ushobora kubwira abantu bagukurikirana aho bozirebera ni kuri TV kabisa urabona ko abantu bose iyo basigaye bataramira kuri TV nitwa Zebedeee Mirambi Instagram nitwa Zebedeee Mirambi Facebook Zebedeee Mirambi Snapchat Zebedeee Mirambi nukuvuga ngo ndise Zebedeee Mirambi no na Instagram ni Zebedeee Samuel nari nihenze okay hanyuma iyo indirimbo za hari clip umaze gukora aya nta clip ndakora kabisa nta clip urakora ntayo kwisa ariko ziri mu nzira Zebedeee ni umuntu ufite sponsor canke ni umuntu wikorera ku giti cye vraiment ndi umuntu wikorera ku giti cye none ganyabona nimba hariho management ikeneye abaririmbyi niko hapa vraiment baniangalie okay urumva rero abantu bakurikirana kuri TV none umuririmbyi ufite impano zitandukanye ni umuhimbyi kandi ni n'umwanditsi ni umukorari kandi ni umuririmbyi avuze ko nta manager afite ariko kuri TV turahari tuzoguma tubazanira abantu batandukanye nawe tuzoroha bukeye azaroha tubwire ko yamubonye ndabizi bivanye na kino kiganiro hari igihe iyo ndi mu bibazo ndemerewe naniwe zungurutswe n'ibihome by'umwanzi satani manura nsanga ukabana nanje nkumva mpumuritse mu mutima wanje inzira z'Imana icamo kugira ngo intabare izingana n'umusenyi wo kunyanja inzira z'Imana icamo kugira ngo intabare ziruta inyenyeri zo kwijuru. Thank you guys. Yes, gukora ibisabwa nta bindi n'ibijya bitatu ni share, comment na like mwene ukubira likinga s'abonner mukabipartage ahantu kugira ngo ubutumwa buzagere ku isi hose. Murakoze cyane, turabashimiye umutumire wacu wagize neza kuduha kaze mu rugo rwawe. Imana y'umujuru komeze igufashe. Nshimiye cyane, ndabashimiye cyane. Hama mukomeze gukurikirana ino channel yitwa Kurema TV. Yitwa Kurema TV. Ahubwo uzonahimbira n'indirimbo. Muri video jambo Kurema TV namukumurumva ko ari ukurema nyine. So ndabashimiye cyane kabisa mwebwe mukomeje gukurikirana Kurema TV, muyikurikirana mukiyabona, mugakomante, mugasharinga, mukagerageza uburyo buri bwose ko bishoboye kugira ngo igere kure. Imana ibaheze umugisha. Tugomba gufashanya kandi tugomba gufatana mu maboko. Yani ko ba ambassadors baririmbye ngo dufatane urunana. Kuri cyo rero dufatana runana kugira ngo tushitse abacu imbere. Hama natwe nyine muzoza muhakubitira ni harahijya. Ubu nyine ni umurimo wa bose. Thank you so much.